Okay, we're back on the air and you're still with Idol June Sariales and Idol Jan Mark Pastor. Dito lang po, numero 1 ng programa iti Interrot Cagayan Valley. At da kami manan, dito 98.5 IFM, iti Idol Teng FM. And pagyaman nami apo, dagitay frontliners tayo, lalo dagitay nalabsan mi apo itatay nga nangkita kada kami. Thank you so much apo tiyan ano syuri nakapud ti panawen dito kay tingadalan just to ensure apo iti safety can aminen nga pagsayaatan iti umili. Yan narigat ito trabaho yung apo and sabi ko mata adu iti dala ko mapagkatangan ti merinda tatay kat gimatang ta. Anyway, si kapay lang balong tatay katungtong ko lang biit. Wan sige nagpatinggak ta tayo na yan. Zubro Wala di mo na. Mga boss, pakablawan iti Kalapoto family. Be safe po from Hong Kong. Evelyn Peralta, hello mga idol watching from United Arab Emirates. Paborito nga bibiyan no kastoy nga agkapkape nak mga idol makaliwliwa. Kata kami nga dayo ti item may tibiaga. Shout out naman to Dante Jimenez Sr. and family from Roberto Guhit of Quezon City, Philippines. Hello na yung bangal daw yung mga idol. Na-miss ko si kayo. Ganda gitay kansyon nyo. Nagmamayat. Nag-like kayo nga talaga. Kamansyon. God bless and more power to your program. Mabalan na ko si Jay Uncle Berting. Kuya, great anak. Great nak. Kung siguro ito eh. Man ulit ti family Maborang, Ugot, Valerio, Saklayan, Hermosa, and Marquez. Kayo unan min pinapakinggan idol. Wala naman. Mga idol para guys Jay. Kantang Ilocano version ng Buwan. Salamat po. God bless you both. Hi po from Leo Arches. Hello from Daven Tamayo. Pinoy 385 Croatia. Keep safe karo. God bless you for the duo. Ano datang for Croatia kung kunong sama. Croatia. Diyan yun. Croatia. Shoutout Uncle Proud Tagaramon Agal Ala Lamos. Denmark Aguilar. Okay, James Honorio Marquez says here, pa-shoutout naman kuya sa pamilya Antonio Ken Marquez, iti Barangay Maraige, San Manuel, Isabela. Thank you. And he is requesting for the song Dance with My Father, Ilocano version. Ayan, and dapat request through the years again. Of course, kansunin tatamdamain to know a little bit later the songs of the great, the legendary Kenny Rogers, apo who just passed away. Ayan, kadagiti pamilya na apo ni Kenny Rogers, katungtong nga kita tangan kanito. Condolence kada kayo. Ket dispensarin yun hang kami makatukar iti last night yo at ako amo yung mutan ta coronavirus. The invitation ni Dolly Parton kanyak tatay. Ni manong mo awanan ading kunana ni Dolly Parton. Man? Mga boss, pakisya naman dyan anak ko ni MJ Kalapoto ay etin ko na anak ko. Salamat mga boss from Hong Kong. Pasyadot lang nakikinig kami. And si Andres Fernandez na ikinig siya ngayon sa Luna Macanya o Luna Isabela. Wow. And bangal daw yung adwa from Mary Ann iti Al Ain Abu Dhabi UAE. Wow. Ag-request nagmamot ka na kanta nga Sisid Marino, Team Song ko, Saudi Boy. Wow. Mayat. Sige na. Kansyon na tandama. And for kablawa man ibagot kung ada iti taltaron iti ta. Apo, bakit di ka rumor ka nagingin ti sabong datay pampapudaw takalata unig tilugan. Dumngag kalata kada kami. And hamo panunod nga malobat data lugan itang pagdingding gamta. Adumot iti kumakaryada kung namdita nga mangidoron tunok sa mga ringan ta madegi start talugan. Nga mabalimulat nga paandaren de talugan. Tado mo krudo na. Ado mo ti krudo na lakati krudo tata. In fact awan ti kumagatang so nga bumabati presyo ti krudo. Iti gasolinan is 44 Giramon. Ito along Iti Kawayan 38. nalalaka dito iti krudo. No amom no apeng nga nalalaka. Kaya bas iji pagtakalan da. Ana jay Sisid Marino as requested. Okay nga road, kansyon ang nga road. Nakadaw Sisid Marino, si Seaway, binaliwala Ilocano version Buwan. Ilocano version Through the Years. Nakasi mo? Ana jay Sisid Marino kuno ta. Sisid Marino. Na minsan Rebi Ako kata ko masarakan da jayan. Sisid Mariner. Anong English si Sisid Mariner? Sisid? Kanta ni Ed Sheeran data.
Dive. Aywan. Oh, di in English na lang ini. Nagngatan sama. Ato nga talaga ti pitch na nukwangam iti boses ta ka sa bali. Okay. Na minsan harapi anak night swimming kami. Doa kam tay nubyuk anak gapuy jay Saudi. Inikat kud pagan anay agraman braken panti. Simakay isuna itirakit ngayon tugot mi. Idikwan makalagit di matok ka nagpababa. Anian anak mayat te araramidan na. Idikad lumungaw anges katagpog sa pugsat. Kinunat ken kuana Oh darling, agsor ice ka. Sisin Marino, naglaing daytoy nobyo. Inuna na ti baba, kalpasan nagpangato. Naglaing nga ang langoy, eksperto tay boyfriend ko. Diya ko ni susukat, ti Sisin Marino. Si Marunong Arabi, inulit-mit nag-night swimming. Imo na ang nagpaklew, kalpasan nagkat nagdatamat laeng. Pinasikatak met isuna, nagluganak itirake. Kasla helicopter, tinak inarami. Sisin Marino, naglaing daytoy nubyo. Inuna na ti baba, kalpasan nagpangato. Naglaing nga ang langoy, eksperto tay boyfriend ko. Diya ko ni susukat, ti Sisin Marino. bayatin na panagsakay, itirakit ngayon tugot mi. Ngumato, abumaba, agdaldal no yung daytoy bagi. Idikwan, madlaw ko, limok neng agbalawak. Imutok, gayangan, itira kita nagsakayak. Sisin Marino, naglaing na ito'y nubyo. Inuna na ti baba, kalpasan nagpangato. Naglaing nga aglangoy, eksperto tay boyfriend ko. Di ako ni susukat, ti Sisin Marino. Kita aman lang. Ano, sombruta nga talaga. Ayan, kita aman. Anyway, kini Doc Febe Mal gamiaw paad. Alane, mas lalo mo at katimmaraki ni Balong JM Kabsat June. Kunana, wen, timmaraki ta na frustrate kita kakagayan. Kasi nga talaga, pag medyo bigo asawing palad, gumagawa po. But anyway, Ngam niya dyan ti nakadulan nga message na ipagpakasipag nung mamati ka. Kunana, wen. Iba ka kadmi Doc Febe deta. Ay, Anyway, hello mga idol. Pa-shoutout naman po sa mga kasama ko na kasama sana. Sana Bucket Lane at Maricel. Di naman lang inawis jay kakanenda nga fresh kan kape. Thanks. Kuna naman. Kan-kanan da ka na nga. Kape. Nabasa mo ito, di ba? Ampay. Naibagal Domingo yung mga idol para kasi ay lipak-libong kan sumuk susuksok from Bong Blas, iti Barangay Bacolod, Kawayan City. Thanks mga idol. Mga idol, great na kami man dito ay Rizaluna, Kastama, dagiti amin nga taga San Mariano, Sur, San Guillermo, Isabela, ni Nelson, Pinto, ating mga idol, iti Rizaluna. Alicia, request ko man dyan, si Seaweed.
Dabay, may sabay, idol, pakablaw man, damamang Gloria kan Papang Antonio, Ate Jackie, Kenneth, John Ray, kastamat kinlakay ko Ryan, kadagati family respicio, dita Tagaran, Kawayan City, Isabela, si Siwit manan. Nakadawatan kasi Siwit na. Para kasi manawa yung manok mo na labaga, manada. Idol lang bangal daw kabla akong managaya karoba may nga, patawag dengdengag kanyayo. Kan pati ni Carla Domingo, idol, pag-i-play man Jay, kanta nga bukal-bukal, maraming salamat po, Mark Daniel Domingo from San Manuel, Isabela. Karo ba? Bayat ti pa nagsansanapsak mi dito. Apo, Diyos ko, tapay masapon mo tek sanapsak ngamin. Ang kaputa ka. Okay. Thank you, katakitek. Bubuya kata kami apo iti Facebook Live, iti IFM. We have 138 viewers. 49. 51 dito YouTube. We have 49 dito ay. Ngamin na dadwang kaapam dito. And dagiti hami mabasbasa apo iti message na it's because you are not subscribed to our channel. Kung na please show kung na nataso nga please click apo databutan button nga subscribe ko na. Subscribe kung na. Please paki-click dito subscribe dito YouTube no Maka-subscribe mabasa mi apo kita mensahe. As requested, highly requested. And if you feel like dancing, please feel free. If you feel like, please feel free. One, apo, ikatimbalang ti stress tayo, apo, taam mo tayo nga nadagsend ito paglablabasan tayo nga parikot. Awat dinukmaat unka ay ayamat intayok taamaat sisiwit unna atat nukat nukamanyo tokayan na imayo iso nga amaan niyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko. Nulumawaat, bora-borang ko. Sumurat, noog gamanyo. Tasakon, di ng paamon. Mga taga IFM 93.9 Manila, good afternoon kada kayo. Si Siwit Sir from Carlo Tangan Maliabo. And Habibi ko says here, happy Sunday po. Pa-shoutout po Natividad Family, Bagong Buhay, Batal Santiago City. And Mark Alan Gasmin, nang nangruna kini Apo Kapitan Gasmin, iti Barangay Zamora, San Mariano, Isabela, na imbag nga pangaldayo. Pa-request nga po yung 7 Seas by Habibi ko. Tatang aro, dagiti tumapay po nga request. Ito ay IFM nga umabot yung 150 viewers. Po talaga, amat. Ayan. And hello, Kapsat. Kung na ni Doc Febe. Sige, damdaman. Imoy ko binisita, igaw di sukbot na. Nangitlog si Dua, maam-amaan siya. Nubi unyo maam-amo, mampakada kayo. Tapno maakamanyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko. Lulumawaat, boy-boy ko. Sumuyag, noog gamanyo. Asakon, di ng paamon.
Sisiwit ko Nudumawa Barabaran ko Sumurat na agamanyo Tasa ko Pinampaama Daon naman siguro nagatal kang kan. Anyway, kapag kaya may 10 orasan, 16 apong kanito, kalpasan ti alauna ti malam. Okay, we're back, of course. Kadoilat po dito, Idol June Seriales with Idol Janmark Pastor. Dito lang po, numero 1 nga programa, Tinter Cagayan Valley. At da kami manan dito, 98.5 IFM Kawayan. Nga rod, good afternoon, kinikapsat Chris Estola City Station Manager tayo, dito IFM. Ket nag-message, iso natatay kanyak, bigat, ket kuna nakapsat. Pakiman, dito text manipod ken ni Barangay Labinab, Kawayan, SK Chairman Jason Kalma, Purifikasyon, Jack na siputan di tatay nag-live iso na tatay bigat, iti iti programa na apong special edition iti COVID-19. Ayan, nagpintas apo iti programa na tatay, fresh information apo ti naawat tayo, hangat iti fake news apo di igigid. Kasla kuman di helicopter nga agiwaras iti spray iti rabii apo kat naamon tayo nga nga putput no gayam and nga na pimusay kanon apo iti first COVID-19 nga pasyente tayo diti Cagayan nga taga ato Gagaraw City which is napigsamo gayam nga si Bibiyag. Ayan, so nagsaya ato dati special edition tatay being brought to you by IFM, of course. Iti nag-anchor kat ni Apo Idol Radyoman Chris Estolas, Apo the Station Manager. Kat kuna na po ni SK iti Kawayan. Good morning, Idol. Pabati naman ako ng happy anniversary sa asawa ko na si Charlene Joyce Purifikasyon. Maraming salamat po. God bless. Keep safe. Ako na DJ KMT kuana. So happy anniversary kaya kada kayo nga duwa. So di kiti pa ito mga pangablaaw kuna na ni Apo Dr. Feby Paat of ano data? Mabalingkad nga Nesbox maatamat. Kung ano niya. Okay, naka-airtan agtrabaho ka din. Skandal da kita parang muhan niya. Anyway, kung nanay kapsat ni Dr. Febe of Tugigaraw, anang school man iti ayan nan? CSU. Central Central Cagayan State University. Cagayan State. Good afternoon, Doc Febe. Kung ano to'y hello kakabsat, kablaawa man pa da Carlito Galapon, Elisa Bogayong, ken Nemalin Nunez. Keep safe kung na ni Doc Febe. And kung ano ba't ni kabsat ko nga Gina? Aha. Baga ngamin nga awisin na si Dali Parton kung baka ni Dali Carton mo diyan yung mga awis ka data. Aha. Kung dapat dito ay pabati man kanakan Jem magdungdung kami dito balay naka-home quarantine kami. Ni Jonabel agpalpalo mag kini Janel agpaspaseksi ni Papa na Joey Lanuza kung magpablaw Auntie Gina Domrigue Lanuza. Wow. Okay nga Rod, ito official text line tayo balong, ibasa man ulit. 0917-1500-361. Ayan, and iti pananglagip tayo apo kini pimusay nga Kenny Rogers. May isang arot apong kansyon natin iti papugtuami kada kayo. For 200 pesos, ti umana nga sumungbat. I-text lang apo, itinagan nyo, iti-address nyo, iti-edad nyo. Talong nga data apo, tibirbiro kami, plus the title of the song. Ayan. I-delete kami na tayo? Haamo, i-deletean. Sumangpet latan. Sumangpet. Ayan. Nga rod, anya, ati title na daytoy nga kanta ni Kenny Rogers. Why do people cry
when they hear the word goodbye in love song. Tears are sure to fall when you know they gave it all in love song. Somehow two lovers get a chance at a beautiful romance, and you wish it could be you. 'Cause everybody's needing what the singers all are singing in love song. It can tear you apart, 'cause a word can break a heart in love song. They say all the things you feel, and they make it sound so real in love song. It seems that everything they say is said in such a way that we believe it's true. 'Cause everybody's needing what the singers all are singing in love song. Each of us know there's no guarantee we'll ever find love, and in the songs that we share, the heartaches is there to remind us. New love brings the thrill, and we know it always will in a love song. Happiness can lead, but it helps if we believe in a love song. There's a part of you and me in every memory that tells us who we are, and everybody's needing what the singers all are singing in a love song. And everybody's needing what the singers all are singing in a love song. That song was brought to you by Wampay. Damdama lang. I-announce na pa eh? Ginangabak siyempre. Nag-answer iso na 1:27. Ayan. Yung oras na. Ayan. Anda kayong song sponsorship ng damdamatan to nga surutan dito sa naliwayan ta. Anyway, congratulations, Apo. Iti kayem tayo nga taga-barangay Dos San Mateo Isabela, 49 years old. Answer, a love song is the correct one. A love song. One. Ano maya dahil takit al-alwadam no duduman magbag nakatabakan no My love song ka. I love song ka. Narigat na maitog ma'am ka. Congratulations to George the Kiwag. Kinisayan na. Nag-text ulit. Kinisayan na. Baglaki din ta na i-freeze. And that is correct. And naku, nagadusin mong batbalong. Okay. Better luck next time. Kadagiti 97 apo nga si mong bat. Dati pagpag-greet na dito yun. Naku na. Na Kuya JM, pag-greet ko man ni darling ko nga Jojet. Haha. Krisa. Busy agdengdengag kanyayo pag-greet man iso na tapno kiligan mat. Nohaan nga agdulog datang nga nakangag. Anak kaya dayo. Kunwari, di ending iti ko, iti song. Ano nga ta? Okay nga rod. May sabi nga sunata balong ta ikwata. Okay. Ta May nagpapa-shoutout pala dito. Ang pangalan niya Mang Kaloy TV. Mga idol, pa-shout naman ako Mang Kaloy TV, vlogger here from Kawayan City.
PRKSJ Buwan Ilocano version, and sabi niya, shout out sa lahat ng mga frontliners natin. Saludo kami sa inyong lahat. Keep safe po palagi. Stay safe everyone. This is Mang Kaloy TV vlogger from Kawayan City, Isabela. Wow, ngaron. Nuwada kaguram in post mon sa in naganampay. Di ka nagpanunot ta pamilyam ay mababain unay. Dakes asa sa umakibinbin na tusa, iparayag mo pa'y irutam ko mata tornilyum analukay. Dalaos ka man ang tantanangin, pumatigtigtignay. Kasaritam latantay taong nga kagurguram unay. Tano dita Facebook, social media ti pangiyeb kasamadot makisawsaw sa kayandat kinabalam. Ay kababain, mangibabain, daytang ugaling pati pungtot mo. kinilakay mo Dimpaya pulos maidulin pati pa utang mo. kagagayan mo Dimlakit maurayan al-alitika, al-alitika mangirurumen. Kaya Deo. Ay, di na kaya mga ganun. Nagadot kaguram kaslauram nga agrang ramaram. Taagreklot kapay iti kaduam mangikuspil iti padam. Al-aliti kadu tinasken pakakumikumam makasinga kaag talnakan abak bakatan. No adda al-alitit Facebook ay iyan friend yun ading. No dilata agsardeng i-block monday tat kasaya atanen. Tanuin kay pansinan ni karkaronat agin lalaing no negatibot comment mo al-aliti kameten. Ay kababain, Mangibabain daytang ugaling pati pungtot mo. kinilakay mo Dimpaya pulos maidulin pati pa utang mo. kagagayan mo Dilakit maurayan al-alitika, al-alitika mangirurumen.